nuntum na wonu bebia adekwenda me se won kana nuntum se ya papa da de number de ba ye no mo ya ye boy yi be ka se wan kasa ese nka papa ne ti ase no ese obekasa se nka maame prama so papa ne ti ase no obekasa ai nti di ba asem bi dia asem bi ma akra we betena TV so all kan sem kese kosi Indi me matwuma no asan manu kokotwea matwuma no asan enti no se abayai mu akosi enkosi koda ono do obeka ya agoi ono so woka wo so wa wo de maame se wa de ne ba be ye mfato se wa maame kasa so ati ase wo se wa maame kasa enti wa maame kasa no asema mo wa ukotena TV radio station na wo chechire mu unhu ne nan hu ne ti enti won kana no ntum na ebusua papa ne yenya no no omo me ehu kuna so emfa so ani sidia omo si ye no mafa medamase Mr. Darcy oboku yamisha me patrol is ni dini kese nana patrol good afternoon. Good afternoon. The public patrol Mobi and Casa Mission me drive me pakisisi ya. Why? Sure, magnify patrol brim. Magnify good morning. Magnify patrol good afternoon, good morning, baby. I will be a minimum time on the day, but I have me no AM morning. Good evening. Good evening. Okay, yeah. Patrol, what to say? Yaw Sarpong no me tie mu se de me abe me nkasa le kase se nsindia ya ma nti maame pani a oti a wo ware didade ya woni papa ya wo ma bebre e ma o nyini nti ya anya ne ho ade na oti a oti ho se ne kunu ne papa no abusuafo no kafe omo nimbi omo like omo ebi kra na and this time around so wo koyo obi ho ade a nipa o betina mu no yen because omo nyini yen ko hwekra no mu nyina akra ewu so why they say Maame Pinamang Yaw Sarpong as a gospel singer into wanya maame also almost egu papa n'anim ase they are rather contradicting themselves as well say wanya maame no ho ade omo nkai why are they saying this before any young buy na maame no magnify the okay kwa say papa na say papa no be wi so anware da so ahu na dia na chese ne woni ti wa ntwempana dia na chese ne say sa dia ne woni ti wa ntwempana I say he wasn't a Christian bibia obetima bibia enya nwanwa enye nyina eni ma papa we na enye maame no kwa na suspect you say or you suspect ni kunu say wo ye bibi say ya when you are not in that person's shoes you will not understand. Ono le kofa woman betena ne nchen ni nsem no wo ye she had the same voice as Tiwa, the same voice Tiwa but maame no obo enti maame na enti do kan no kro bia nim sese hwe beka ko kan na aka se bia japade na maame ne pe and sometimes anya japade oni dignity bi say ye ni kunu no ne edi bi enti na opese oye den obeye kuna enye japade yenko kan yenko hwe bi kra na den eye ne ebe ya bi ebe ka se faso bi abasa na esen a ba edi bi nti ene bi ni pan pese obeye na oye kuna edi me se wanya ne ho ade ne ho ahwani no mo kan I don't believe it say anya maame ne ho ade en papa no kra so anya sa ade na yeso no so kra no bibia ne ho awonti menye ese bibia ne ho awonti menye nti sese no ebusuafo na kasa chenchira achi omo mpene so a ususu se maame ne de na wanye magnify pacho ebitisi ebusua mo bebre sisi ni ade eba sa ye nya kamafo bia sa de na Ghana is too much it's an ongoing situation ye kasa sa unya kamafo hwe de akokot hwe de ACC ye nya no krudie fo de panin bia se bibia sisi o ka bia makunafo bia na sese simi ko sie obi kunu na ye hu nani
ni amabusu baby seeda, which is not right. It is said they are the last respect. There was some money panel, and the money panel. The last respect. So it's I mean, say a castle why you say I didn't more stopping it from say obey kuna. I didn't see or no to or see ya no why you couldn't only enjoy. One fancy and some band or the and I need ya castle in your penny crack and say when some band or the buy so jawari. And ABUSUAPANIN say they have been yard of pewasem, don't pewasem. Sanity. See, I know Chester and Chester, ya, teaching I am your mamma and Wadi. Because mean yard data could draw and contain radio station and Casasa. When nim dientia, when nim ne jinapia in a mouth of the Cotanasa radio station or the Cocasai. They shouldn't stop her from doing it. But what will she do? On finance a menyame said you suffer by a wee, the Romoyanis and a chill more moons on my yard. A sign of a code here. It does. You magnify it as say, Patro Boss, good morning. Afternoon, good morning. Anna, okay, Nana, Boss, Nana, Nana, okay. Yeah. Okay. Kakra me so mpese me ka ne say. I say sisi ano mpanifo nyina etwa ntro. Me hu ni say nkora na ebetwa ntro ama mpanifo akorrecting. Ba sisi na nkora mpanifo ni momu etwa ntro. Na me start ni say se ukọ aware ana ukọ abusua bi mu. Na hwe na abusua no mo mpe wa asema. Pacho and we still time crowd. And we still time because what's here Yaw Sarpong ni brother Penino ekasa you can sense some hate be in him. And I remember say Maame ne ba Auntie Naa ho no obeka asem bi say okoso okohwe ni kunu ma omoka se won connect wa anhwe no. Na me pacho obi a mo se wa anware no wanware no esiden na mo se woni nejai na maame no so no onya akora ivi ye nkwala impo no ye ne wo ho na kaso ni ejai a ye bete ye ho ase even though say yakra na ye bete ye ho ase ne akọ how more than maame panyina obu 50 years na oni ni kunu ho na ni kunu se meni wejai na onya that boldness no betina radio station so say ni kunu emfa ansa bia na se emfa ne koma na busua so ni nejai na tiwa edge ni kunu eden na maame ni hu ye eden ne course yes na oni no betina radio station nejai ene se mo ka se maame no papa na anware maame Pinamang dia na kire se da Yaw Sarpong no obetumi ene tiwa na atwe Pinamang na yi nti ne se anakoye te se mo kwa no in other way no mo disgrace mu nua no se wo hu mu disgrace mu nua no ana de mesa aka ne se am pasa papa no obetena TV so wagyan na ire na at least Maame Pinamang abusuafo no so can testify because se wagyan obi a se wo de no koma na abusua waje wonsa ye se baby a chechire aboa na ho na ejaa no nti se am pasa wagyan nipa na abusua nim se wagyan no ono akasa oba no so be hu se wagyan no nti no obete ne ho ase na ebie meme ne maame ne so kra na aka me nkose mikoye kuna because in the first place no ma ye bibi kra mo hu so wo ankasa no ko mo mpe wase na kesi dan na obi ne obi atena free tete awo ma empanifo anya nkwala na ni kunu ni na jaya wonnim se ni kunu ni na jaya na ode ni kunu betina radio TV radio station so and then ya bo anso me so meka ne ho no so kakra meka say that lady no onjai kasa because idea won ka bi nhwe that dey enu kwa say unya ho asem kraka and the mehu woni mu ba ko no say I say odwa awarefo titiu ema there is some kind of hate bi woni mu mama o maware because Mama Akosua de bae no say Mama Akosua amba out and bekasa oye disa akopem say daddy wu ye
na daddy wu ye na afi na waba na wawu no afi den na wo be ye nya odan you see I say empese e be kasa tie obi anke ye wonsem ka because no ba ko e ba wo si nipa na ama out na we die waba out eno so a wo si boy enye ye nyina na etumi mini pains obi a wo ha wo handle the pains obi wo ha ne die ba wo so kasa na ne ho to no obi so ho no ma wo de be hye ni mu aye ho sa mi se mi ntumi enti Bronii na ye be di ni ne no Bronii a ye di ni ne no eno ahoso asotwe ne nya me bra me di na chi tere oni oba te so oba na ye te bododo na okofa oba foforo sa oba foforo na ma me bra bubugu dem be sinne obubugu dem ne yene so jan kokko ena me kura ne yene jan kokko ne me fo na so enti you see say ya mpase papa ya saponja na yere no ekofa obi di na noto no so oba ware ne wan ware na nipa ne ye ne sa that person is right enti say ana papa je wa ye do so aso no so kasa too much because papa ne start yare ye any interviews e baba out no say wakika kan sem bebre so say I was say obi ne boy ni dua uwie ye no wo say ne yere no oja ne yere no like ensem bebre enye fine enti me pese ne me pese me ketwa to ane say ofa Yaw Sarpong abusuafo no omo hwe ba bia no kran wo na omo fan to because Maame Pinamang wonya akwala seni kuna agyan no na wonim seni kuna no agyan na mpa anko obehu seni kuna no agyan na anko obete ne ho ase ko metena radio so nti me pacho me da se me so de pesa me kan no Nana ba yes yeah that's it pacho Papa, I see you. Greetings. Boss patch up Bremo. Me mama ha o se be mama chi baby me nuanu mo bia. We dey me nkasa kese ba me feel say de me nua ba kan no se ba ko papa no Lumba de ba e ne yesi ma e na ko ise na we so ho. But me feel say enka Yaw Sarpong ye so feel say wako radio so akoma sazi we sinti say eyampa say Yaw Sarpong ye de wo ye na na se wo twempena kura na still awo abusua be ye omu ya senka wa mafia me anka na se bibisa wo de akoti radio so agu nanim ase which is a ye man because also you are pouring your heart out so tia se enti in between a hona conflict about woni abusua nim ena ye se papa so abetena radio so se mojai so na me pese me hu ade kropa e wokunam eno ne me conscience say because me any Maame na I will carry the same energy now me have of 2 years 3 years ago no I will come like me ma papa oh dem chan me ma me pa chow say me be yekuna I don't enti the me bisa say me nim de wokuna ni mu a sebi me ba be pa chow say me be yekuna ma ya ridicule me say e wo nipam ama aba social media me pa chow say mo ma me yekuna so dem chan eno na me problem the abam nyina bru ha nyina at the end of the day no afi mo se wanye ne ho ade afi so papa ne so sa ne nejai intima sata mama me ba kunu wuye na wote ho sa na papa no so still a onya otiase no e bia mo anya reconciliation bi kra ma woni na me ye nice akase wo de ne me kohwe no ba bi otie na se sei inti se ekobase owo ba sa na wotwe wuti ena nye se wotwe wuti wo ba chie abusuafo keke wo ba e wo se ye ma wonye ade a ya mamre ni asede se okunani so ho ne mche no na ye kan bibisa se ye di po na wo se ye di chirafase a ye di ni ha so ho ne mche no inti me e ho na mente ase ne se me ne ma ka me ya ma me ne ba ka me ma me nkom ye ngunani ma se sa wo nipam se ye ma me ye kuna ye mfa wo hu nko me ngu ani ma se enti no me de me point say me feel say nkeni kwa say nko koso ko yikuna o say ko no ko chia as a normal person so woni na jai so woni ni nyai at this point no abufo wo abusuanim man to me anka no wa akire na papa na wu awie enti obi otie say obi otie adwenu bia because who say papa na wu di obe yekuna e bia na papa no kra because automatically say o yekuna na say o yeyire enti papa ni wo bibia e be ba ho onga na fo adwene na ya adwena kosi sa ne ma no so enti me dia me feel say nkeni kwa say nko ba out so obi okopa abusuafo a chaw so onye kuna because kuna ye no mfa hwe ma emra wo hwe
nipa nim na wo be ye no wage na akwa na asese no akotena no wasum ono no wasu tim de me fi se nka wose nka otena se eni kwa se nka paache wo kuna ye hu bi ye hu hia asema metima kan Yes, yeah, that's it. Me pacho world, I mean, who do you know? World gold. Pacho, yeah. Very good, I do so, but mama, just a few minutes. Na mobi family line na tuka kakabia na mambo mwa imesema. Mate, me pacho, odo Bronii ni ya. Odo Bronii ni ya. Pacho, unmute yourself na yen kasa. Okay, odo Bronii ni ya, wonye ready dia. Maame, my ready say so from Now what is say? I'm Adam. See, ABUSUAPANIN church na. Pastor ma hu sese edu anadwo na so ye de. Yeah, je so pa odo. Nti me be sate kura ja awia na ba anadwo nko a. Edu anadwo aso de pa anadwo de. Mpenfo kan ampa. Na me na makonta na shela me dim da kan ye komre no ye. Ya dwimra na bi yetim na. Obi ba. Asana Yaw Sarpong obi no. Odi nkomo pa ana wuye no so no ni nua no bi so di nkomo ba ni pa me gina na so aka ase na bi evangelist evangelist nkomo odi so yesi o nto se amanfo nga no kre kwa na wo ga wa kra won timpi wo tifi obi ano na wo ngina ho nto so bi nga no kre se bi obi asem ba se o musa se obode Lumba den ba beto on ba bepaja Yaw Sarpong so abi twa na chimma ebe ye de yesere ABUSUAPANIN mo fa tutu ye yes asa yesu e beti team Yaw Sarpong se de nye legal wife o na do no team Yaw Sarpong ya de baba e kakra meka no Yeah. I think say okay, nana kwabena ne di ho na I think say we are yaba ladem ansa na yaba offer so. Okay, pacho kasa. Mini aba mechiao. Major so. Wahadi debia me ba me di kambo wabaso. Isan said the order who control platform no very remarkable. Until say you bo wabaso all the time. I mean sure metro ase me di anoma ba ebo ba ku bekuma anoma mi no. Because ni mi no interlinke. Na me first one no. It will be my first one. General advice to me animal ma. Isan said the akoso enken we afofro asa ba bi twem. Any sign. You see, so we call sorry na ye kase omo power we embra omanima. Ntu America mbra. Ugina nchen ya observe nefa pen the paper. Nehwe tro kan mema dodo etu America akọ. The kind ma dodo etu America akọ. The kind we a simple experiment wo sorry no. In case a soft on the cancer asem na tinasi din na yes experiment no. Na we busa ho say unya ma dodo sen unya mema dodo sen. It is a ma dodo a unya ye no e bro mema ne so a. The next question is e di entina e ma ne bibre tu America ko so omokopa omopekuno na omopa ware. Nti ndi ene die se sa research me maye nim so obi o wa ha bia so ahu bi ene ebetimi die si akansi so se e ma aware sombo ma se mema ntina e ba aware a ahokeka e ma e de ko so ko ye mbom mpa ma na opekunu na opeso ware na enu achi no na me ya adom na be ma ne ba na kwan mu a na ye ordinance marriage a hwe wedding no the wedding process no invitation cards
na bridesmaid ne ho ahwan sua asa ene die na make kan sua asa kese a chese ni nyina conclude say a man who sa warrior ni yen munyama wo until they put a lot of effort warrior process nim kopum se ba be na engagement kopum se be sa akwan na wedding hu ahokeka anaju kronda no koyeniti no kwa ha chese nani age ansa na tare kro be hye no eno so ya asem foforo na afi de eba ne sen na ye de kawane hye ne nsa wie o say yes I do ne de ahye no sisi a waware o hye kawane wie a some of them onyo mu nyina na omure fi processor will go through time or tia sorry o born aware ho mpaye so for friend odi america koye o shia bema do wedding ni do e bra wa bre and that crowd ntimi ndabi ba yenya ware ni wie pe na bibrere fi e bra wo breye nti ade bi esombo ma wa wo bre hu bia no ebe kutawa kutamuse kusua enso ene de ye hu bibreje so ya ware me I'm legally married and that is the end. No, that is just the beginning. Uwari via the kawani she also the bear money the shena eho ena juma dina nkasa shase juma kese ne pano e shase after say what can I do near the kawana she also the bear money the shena because a warrior no enye game enye experiment a year for the matured people a ma otia warrior say why you ready say or person kwa warrior because when you say a warrior and the power but it comes with a lot of commitment. Nti mesemenya no ma say nti na mama mo simple experiment they say initial process na wo de kwa warrior no e ma wo remfi na nka say ma warrior wi nti matiada ma wa warrior no kutane se kusua bo wa warrior ho ban ma wukunu ni hu hia because on ne bema wuji tum se oni ne bebobra ti se wagye atum na se oni ne bebobra emma marriage certificate no hu hia wonsin wukunu emma wo ma no hu hia wonsin wukunu because on ma no mu do stage bia upom be frifie we beka woni wukunu mo nkokra bom mo mrewa bom no eho na obehu mo mienu mo so mfaso ti mo ma ye nyina ngi ntum se enhu keka ye de kwa awarie mu nhyaase no e wo se ye de toaso cause adwuma wa awarie mu na mo kosom certificate awarie be expose you ma asem ne summary nyina nie ye hwen nsem a ekoso sisi a e wo ye Ghana ye society mu hwe nioma a ekoso tisi ade bibia be kwa akowie wo court bibia be kwa akowie wo court asisisi ano nipa tiasie no ye ne somfaso ni yehu danse nipa no wawu sisi asana Ghana e ba be ye wo mre edema the dead than the living nipa ne tiasie no busa ho se na woni ne ntemo tesen na wawu a afide waba bi gina se me pese me yewi abra nipa ne tiasie no ayonkofa e de ayonkofa mukane sene mo hyase no as at the time anipa ne bewu no na nte sa biem but enam afutubone ene nibre ene bitterness abehye nipa akomemu enti de bia ye ni hwe japade ye ni empathy ni sympathy bia ma the dead biem obi wu a afini ye begu nanim ase akopre enioma asabi bia nipa ne ye kra na unni any idea kwa nipa ne fa so eye sa de no na me mefa akonya we so akache Ghana fo nyina se wa woteme ne wa ha bia no yo ba we ye bema wo start to think about living trust. Something is called living trust. I think say nisema e koso nyina no ye twa will mu cause will no e din sem bibre ba because when you obi nti bra okowu ya adenti na oba mema ekuna hu ahia edie na wo hwehwe se obema ekuna ne hu ahia
Se ukunu ana wo yere one nete na impo ukochine se wakochiti a unko gu ukunu n'anim asenkyere wabusuafo. You don't do that. A part of the maturity in marriage, conflict management. Yes, wakubo drama watching no. Tenase dem na one ne nkasa. Mani hu ye maame ne papa mu sisi so no. Ne ye maame ne ye papa mu yebi. Na ye maame achi no. No matena se aka no wapata no. Oma fa nkotena social media because of those days na social media ni ho. Nti asem bia na wo se ekọ public. Uti wontum agufin ewo bedwam a wasi awie eno ano is gone. To ne be mate wache no se wo obo adwaman na ye so obo adwaman a unsori prekope emfa nkotena social media enke kancha amanfo ebi kra na nokura nim na wo gu nipa na nim ase na ochina biem no ugu na nim ase no upe relationship biem between one sa be mane na busuafo. No. Into obian for cheating. So no, nobody encourage cheating. But the key thing is obi fum kuma yem fumunja because a ufumja and since I saw baby be ready for it. Timedema nusi no they may say yina ni say you know what ma ware ni mu hia o se japade na ewom no because you see an yina yisua ade e yo so obi bewu ama wa benya na japade a there's something called living trust. Otiase no de be bia koshe trust him. Koshe the difference between will and trust. Ube hu susan ewom tu ni obi tia sebi ondwen emfa wani ntu nipa no obewu na japade no because obi abetimi aye trust obi etimi ye living trust. Unim sa ade na wo ye no wa bre unim kwan afa so unya ade kro na sombo mawa uye bibie ma japade ni ebusua ani nchirima enye enefui because ade no bre wo ho a ebedi unsem a esombo mawo de wan bre wo ho no unya ya na wakoton nti yenye starting hwehwe what living trust is as against will because ensema ekoso sisi ana se ehwo ne directional sisi a Ghana ye ko sisi a bia ko ye japade nti ye ni nipa ho adaje ye ni nipa tia ye ni tema ma nipa. People are so bitter, people are so greedy. Yenye specific with Lumba ebusuan for yenfanye example. Anko biti se Lumba wuye no brant ne be boy no anka ebusuan na yo mu ko anko mu unite as a family eno mu pushi one agenda anka ska mu benya wo Lumba echi no eti no benya ska because obobra. And so what do we hear? Lumba bobra we nipa say we say wopema we say enimguasie enti ye bitterness any greediness and a shenipa ma ade wo se wunya no ebe sign wo ho akọ ena ye hwede ye koso we can be we obi a sebi on se fata bia no efa bi no waka bi no wadi amanfo attempt message nyina se Yaw Sarpong de na fe na aba message Ghana fo nyina se is Lumba de na ma ye my Ghana bibi koso cry yente which is so sad very very sad as a country. As a year my Ghana no more to kwani o more to Ghana nyina your country now back into a standstill because a man for personalizing issue no because they are so bitter about what they have gone through. Instead of learning a lesson, we have become so bitter, so bitter. And the yama yema na ye stands to a sinful fruit because it was a mokama nipa nyina tia yenka channel bi abeko Lumba odo Bronii Maame hwan all the time. Other issues and who here cause cry yente. The mesre nyina say look ye po ye mpeu Ghana ye mine ye kro ye do ye kro no moma yenhwe other news cause Ghana ye national interest ye ma ye ni nkofoto Lumba ne Yaw Sarpong de afi na aba ye besre abusuafo say omomfa yie ntu yie wakoma mu ni nipa no ugidi se woni ne ntia kobusa ho say etwa se wo ye kuna edi ekuna na akoye ama nipa no na ne ntemo tesen muma yen sua de se nipa ne tiase no yempa yonkofa eni nipa ne ntem ayonkofa ni wa empro ho se okoye kuna because apparently kuna no eno so one consequence e one side effect se woni nipa ni any good can say relationship eno so one side effect na yenja se ye ni bre japade nko anti no kwan nipa ne befa so benye japade bi onfa ho
sɛ wotia wei na so sɛ woyɛ sɛ wɔmfa ho nti mɛsɛ yi nyinaa sɛ moma yɛn starting busa what is called living trust over will because wode wohyɛ ase busa a wodo ɛso a nim how is bu bɛ no wohyɛ ase busa sisi a wobɛte aseɛ ɛna wobɛhu sɛ no yɛ the best thing that you can do dan sɛ wobɛkɔ akɔyɛ will sɛ makɔyɛ will ama wei na nipa no nim brɛ a wobrɛ wo ho na wabɛfa no wayɛ ne basaa trust no wogya legacy ɛto hɔ and I believe say and none be a Lumba like Yaw Sarpong they mean much about it. I'm praying and hoping say the guy Lumba did a trust, a living trust. And no beboa I'm a legacy now we're building a bet now with us, the family for years to come. Sister Medasi Yamisha, thank you. You Nana. Good answer. Bachelor them we are not perfect. Yo, Madam Mase, Michiobia. Na ubo adwuma na yebra ya wakasa sesei bra hwe until say ebedwo na mo mema no mu gana fo mema na mo asesa mo adwen wo say ye nananom ye bi na ye nananom ye bi no eboaye ade na mo didi ye no sa bullying no a mo didi ma no we are tired, we are fed up. It's simple, period. Yes. Simple as ABC. We are tired. We are fed up. You bullshit. So Rebecca said, "Who could I cheat? And Timau can fear. Who kunipanu? You are killing the person. The soul na a wonipanimun. Who kuno? What's a my yanka yanuntum? Namu dear munko chiti namomra. Na misramo ayana mu feel say emma ye de veins ni yemu ana emogya no emfa yemu ana you see ayana mo beja platforms na makeka bia na makọ emma mo mamani na ho emma ene yare ene nipa kra nche tiwa emma ni nyina egu UK tiwa ni manu omo papa wa he wo mu kare Yaw Sarpong last name Adan ya yonkwala mami ba platform so hwan obi mfa ne din mami oba ya wo beka say wo se wo kwohwe ni kunu kura ti wase ma wonko na nadua ne kura anya de obi a waware ne kunu ene na enti sese mu se mami no onwale papa no afedie papa no kura anwale no adan na Ghana fo mema mu sese mu gu aware ye sei sese wo ye Oyerepa ni kura de ye mu Mudi Oyerepa ni fo no aye doormat. What the heck is going on? Obia woni ni kunu sese kura de afedie bra opoku no bekasa ye se afe kura de wanwa no enti teacher se mami sese wo boda mo ana adam na atie si ni mu ana na sese o beka se ya nwa no enso oba ba ye kuna entity wa ati wo ya wa wo se sese nsia asesanya ni ono ni manyina gu abrochira Yaw Sarpong ene na chi the whole wiase ani yire what the same voice bia one ne yire ne start enwomo to ati wa ba mo abrabo mu a mame anya nimnyam biem Ghana for mommy and can no crow ani ya ne mo pesa mon kase ma ya de yantina ho na mon bully sa it's never gonna happen and then we are shining our eyes so wo ware oba no na dru baby na hu say wakohia fofra wono wo yechen dada na call it quit and I repeat call it quit freno Gino, regardless whether a year traditional or legally. We are not going to accept that cheating, no, because it's killing a ma bebre. A mama bebre abobo damebinuma wu psychiatric homes. And until obia ni wa was sign up for such cheating, no. Until papa. On kana no ntum maame no wan kana no antum ana mu Ghana fo kro ya mo se maame ne nye Yaw Sarpong wokọ
McBrown Yinuswa McBrown busa ne yere asem no ye yankwala ya Sarpong no kra answer question no na no kra from na no from ne bra ketua no eba na no ya wo kasa se me bra se we gya no wo a wo de wo nua no wo nim se we gya na ware se mpanifo ana moamu gu aware ena de se wonya side check wo Ghana ye mu na ada na side check no ada no enko fa wono a ne kunu de no start na bra body. I just don't get it. I don't understand. Yes ramo Emma me de bia me kasa Emma mun shine mo eyes wo ware na be ma no wo hu se eduru baabi no wako hu oba afofra call it a quit ho na wo nkwa hia Emma be ma bia mulu ya brani bullying no say we makwachi tinti yanka ne wo fie boko. What do you mean? Oba no wanya nipa so ba na kwachi ti ya nka wo bra nka obaka wano atum oba na kwachi ti ya nka obaka wano atum ti wani Yaw Sarpong ne ko babia even at the critical point okwa kwahwe ne kunu wosi da na duane nya de wo na unima duane ye wo ti wana unima duane papa ye maami betna TV so esun ye na no yabi Yaw Sarpong so kan se e wo TV so se ono ti wano ene wo hu se woni ne to nwoma oboa ne wona brabom aya momien kan okro na nokra ye ba kope sramo mi nwose mo time ne nipa beguo no eno ano wo betwa maame no kuna no anya ne hwe ajapade hin ne ye de beko ono Yaw Sarpong no kra no ono na wie ye kra ye ne san anti maame no ya ma na anya bia enkunu anya no hui ono onim se ni kunu nti ti na wo ba be pacho na se mumu se ya gya no na se mo ma ne nya anya no hui onkotena ni baabi na mema Ghana for mema musisi manu too much adan ade enko a ana se de wo ya yire pani a wonya nipa mo ma ya maame no eti no nsuo sa adan I'm done. Ema nyame chira wate. Nyame chira wanto wonkwane. Nyame chira maame. Yo my dasi me who say Sister Frida. Good morning, good afternoon. Now what to say? Sister Frida. I want me to know okay be away. Adom na won swear sis. Nyame adom. Obeson ka bibi che ya na obetwa kakra. We dey me ka bibi atwam taw so mbema me kwan a. Me gidi ye so mbema kwan. Yo abusia me chia obi bia. Emse ya maame na okasa wa hasisia no. Waya de wakasa yie. Na eya na enye one side, both side. Sa we oba na uti aware ase. Na hu se ukunu no cheati. Na wanka it means who accept say on cheati. There are so many ways I will bet me aye. Kwan bebre wa bet me afa so. Sa we oba na we wedded wife. Me for instance, legally and traditionally, me yere. Se me hu se me kunu cheati. Na me kana sa wantia. The only thing I have to do is go to court. Ye won niema mienu abetimi a report to the ama court. So we wedded wife. Number 1, ubetimi a report no say bigamy, ubetimi the bigamy abono. Bigamy no the bona na just go to bigamy ba wo pese emra no emani hu said ya woye no oye wrong. Na adultery so the bona na just say no the who go forward for divorce and then sharing of the properties. One yes sa niema no wo ho ema wo oba bia we legally and wedded wife bia. Amra no eda ho ma wo oba no ene be ma ni nyina.
He said, we your banner who say ukunu chiti. Na wanka when free home. Na sa wuka wanutum. Na bema ni wu. Na uba bonten se bia na bema no pempana oni obi da oni obi yese na wanko report na. Bema na wu awie ukokwoto a wuntimi mfa bigame nkobo no. Wuntimi mfa efre adultery nkobo no. Ebia make say bema no owu ye no ebia waye will. Say no wanko bia waye will. The one yet will the obetimi a contest but oye bibi to say trust you cannot contest a trust. Because doing trust no be man be chere kwanya ofa aso nya ni sika edisi dan what they talk what they be a company or be chere ni nyina what trust in him make it proper proof answer omo be sign or be sign ye ni bibia de ato ti mesre se wo your ba nso na se wo ni be master na se wo kunu chitia me pa chow mesrew now fee se wo mpa bombodia go to court say your court aware court go and file for divorce say a traditional marriage in so a ko abusua no ho na ne omontana say let them know the reason why ya opese won divorce opese wunja ya ware no because nobody want to entertain a cheating husband or a cheating wife both ni nyina enye nye ti eya ama no munyi mo adwene mfiri so say da bia ye kana wukru mikru chiti na mema na omu chiti no mema be mani chiti na ufi say wo mpa sister you can move forward divorce him dan say ubewu wa bra wo mrenson ye wa bra ube yare be bow ene bp niema bebre aba depression eniema bebre ma bebre ti aware wo hwe de ekoso ya bebre o ma depression because a lot of women are going through a lot that they don't want to say me say me ti aware wo na aware ne nya sister you forget that me nkasa me ne be ma no wo mma me nkasa me ne wo mma I am staying for the sake of my children inti me man inti metana who no if I am not there my children are not there I choose myself first before any other thing inti mesremo me pamunchaw de ya ma me ne kan na me de to so no your ba na wo ti aware ase na wo fi se wo kru ni treat you odu kru ne de ade bi do na se wo mpa to wo court anase kwa abusuafo no abusua na woka na anye ya go straight to the court property bi amaye no momfa nko court na monche na asomdwe mra but se wotimi tena se na be mani wu because be mani wu a woni wan na ekopre wo court eye den ya who ye guilty because aden na nipa ne ti ase no dia wode ye wo nyina no when make move when show action one court one ko bono ko adu na watwen efunu so ye ntimi ni efunu ndi asem se what you say ntimi ni efunu nkogina court se ni efunu di asem ti mesra mo se wo your ba na wo ha se ya wadawroma na wo ni wo kunote na se o chiti a e mani hu no abegina social media aba bebo mrane ebegina social media be social media sympathy social media for de ye beka bi di obekun di obedi atembedi di obeya umbetimi aye bibia but emra no to dem ho no ye de mra na ye de kasa social media ntokwa enkoko enwura to dem say social media ntokwa no omako ama minti dede no enko kasa nkyere judge no eye mra no omode kasa eye evidence no omode kasa mini mikunu chiti oni oba nete ma ye bibia manim na chesa wo support bone you know say your husband was cheating oh yes I know who shia oba no mi shia oba no unim so oni oba nete I mean so oni oba nete it means you are in support of those kind of things that your husband was doing unya supporter go straight to court men kase me maninti me tenase what about so ko cheating no de yare brewe ase wo kochiti sisi ya no se woni nipa ne tena afi se woni nipa na ye japade woni na ye bibia na se be ma na chiti oni oba akotena na se wanka bi oni oba ate 1 month 2 months 10 years 15 years 40 years wanka sa na be ma ni wu na oba se be ma ne ye mikunu na minim se no oni oba ne kura wo ho na ma mbeka obeka kire wan nobody is going to social media there be support we bedi we yachi but at the end of the day no otemwafo na wogina ho no okwa kotie wo evidence no watie be ma no so a wawu no ana be ma na busua so evidence eno no mudi gina so de no obi bedi asema nipa na wu bia no automatically no bedi for
Ada na nipa ne te ase no wan fama anko court. So ka say free day wi amade na meti ase wan fama anko court. Na free day wu hu me de bia wan bisa me anfama anko court na se bi free day free na ka say me di free me court akoboko adi say free day te ase no. Come on sister mpacho wo hwa court no kodi ama wo. Ti mesre mo. Emma ya yimoma yen choose yourself first. Ne yenja say de bia na ye betwen na bibi besi. Na ye di emotional. Wo hwa your brother Yaw Sarpong. Yeah, where we are, may he so rest in peace. Wo hwa Yaw Sarpong. He was one Yaw Sarpong anante for more than 40 something years. Na ne yere no e wo ho. Wo hwa maame ne voice nso maame ne so to nwom kama. Maame ne hu say Tiwaa ene ne kunu. Omo ko ba omo to nwom omo ko ha. Empo no yesim omo nyina akora timi kotena efie ba ko se dan ba akum. A na ye bra Yaw Sarpong. Ne yere no se ne ex wife no. Otimi ehu say Tiwaa ene Yaw Sarpong enama nye ekwambone so me de minim so no mo twempena but onim se ne ikunu ne Tiwaa na ye adwuma bom maame ya mbeka sa wonto se ye papa ba wo me ya ekọ for ma Yaw Sarpong sika that is the time maame ndi ne kunu ekọ radio station se edanya be ma na si onwie ye nti nka ohie sika ne de akoye renovation de akosie dan ne ade na che say your purposely is nothing your purposely is for me to get money and continue the property. Wahu, continue the property. Se mami ko Tiwaa, mi kunu no free akọ. Acha wo de ye. Me so me betana sorry fia na mahwe mi kunu. Ana me befa mi kunu de mi kunu akọtana ya lesabia. Ana de mi kunu ko ha sei. Na me nya adaje ahwe mi kunu ya aduane ya bibia ama na. Ifi se nka we nyina emba. So what you say? Na wo hwe Yaw Sarpong ka se okoka na FM station. Se na no fumi o, se na no mfumi o. O declare se woni Tiwaa eni ho. Na busuafo aba o declare say Tiwaa enye ne hwe ti papa ewu ye na busuafo abeka say Yaw Sarpong yire no wagya no nti omo ma ne nye kuna e very important say sebi oba wo ne be ma aware na be ma na film no na omo da so te aware ase a oba na nkasa kura no wantimi anye kuna ni bia wo nya ahoto ojikum se wo ye kuna ni oye yire say Yaw Sarpong ja no na omo te aware ase a oba bia ni wa ni kuna ja na sister obeba se obeye kuna so what you say se bema na jai no a edukuna ye na womba da obetwe asan se womba onye because kuna ye na e spiritual than what we think bema no ni hwe wo ni ntematete wo ye dan ni kogina se wo koka ntam se bia mi kunu se yemfa wemra na kuna ye no e ye oba wo ni nipa no ada ma ade ache so what you say oba wo ni bema na ada sorry woni ne na da sorry hospital kwani aba bema ni wu ya tade a na ese no cause omo se omo je saa ne ma ni nyina omo je saa ne ma nyina nti mesre emma no mesre mo me pa mo cha maka bibi na anya obi da na wo de ache me mo ma yanka sanso ne du mre bi a ye hu se ye nso ye wo right ye hu se wo ye legally wife a wo right and na bema na wu no wa ba se me ye wedded wife me ye legally wife me ye ordinance and no basa is not going anywhere bema ne ti ase no na oye wade enye no mesra wo penifo ka na anye ya go straight to the court to no so no mbedi asem no woni pam na judge bia no ade aware asem kwa obeka se ekwe mehwa amamojai try so obe settle mo se montna mo ma asomdwe mbra me kama peace aba unless e bia mo nyina mo yamadwen so judge e bia da bi nti obi of be file divorce bia ni se wo kwa ye ma divorce right away e bi o yetimi ja mo be 5 years be 3 years be 2 years e hwe se e bia mo be sign akọ aba na maka abom na bia bibia to atwa ba mo hwa na mo kwa na mo sign ba say no it's not going to work afi na judge no oba be proceed on divorce no ti mesre nye de bia na be ma wo kwan nye be ma nkwa na wo kwan se wonko ya busuafo wonko ja aware nye be ma nkwa na wo se wonko court wonko di enko file divorce wo oba no so wo betimi akọ court akọ file divorce oba pa me da asenyankopon hira wo pa Please, me da ase na me one question pe. If I nsem ya wakasa pa, in fact wakasa pa, some na accommodate them. Na me one question ya ne say, on say a many biti aware ho a, in fact say the wo ka no. Almost of papa or they are going through a lot of so we say ade chi ade say nyina omu wu wo huhum. Ene omu hodam. Ene omu jam. Na so so no omo timi akura gidie bi. Obi ti se obi wa so ye Kristo ni me de megidie enkyere me sa ana menya me som enkyere me se mi jaware ma ye bone a che se me kwa bonsem jam sa na so so mpatwa de na wo ka fa ho
Obi beka se ojaya ware oko bonsam gem. Mpatwan. Nti ebia de aberema ne de beye ni bia no on de obetena ho ananye sa. Mpatwan. Sa pepepe. Sister, unim bibi. Aware ya ade a Apostle Paul na nkasa na ohye oka aware asem no. Me patcho Paul na owoyere. Me patcho Debbie. Debbie. Enti ubeka se because of say aware ni nti be ma ne twituo e si me so kra na because of aware nti metana honum na mawu ana. Dem patcho me mumu de Debbie. Me de me ankasa me personal answer de kebe Debbie. Okay, Bible na wa. The book of Amos chapter 3 verses number 3. Bible say can two walk together unless they are agree. Osi nipa mienu betimi anante abom. Adwe so omadwene eye de en. Omadwene eye baako. Yes. Se nipa mienu kaso omo beware na omadwene enye baako a sister, there is nothing that you can do. Aware enye by force. Obapa, aware enye by force say chenchena. Menka se aware ni nti me tena ho na mayeden me tena ho na mawu me pacho enye sa na tie enti no Bible ne kan me yete ase o the book of Ecclesiastes chapter 7 verses number 16 to 18 yen kan o say menye wo ho se wo ye nyansani o say do not be over righteous o say neither be over wise. Why should you destroy yourself? Do not be over wicked, neither do be a fool. Why should you die before your time? This me repeat it you. Ose enti na wo bewu wa bra wo mre ensonye. Aware ye fe. Aware eya akono. By sis, mentena aware ase nkase Bible chi aware enti mewu. The same Bible no kasa say Bible ni kasa tia say Ajagrajah ye enye no. The same Bible no so say mentena aware na se ya wonim say be ma na iku. Since wonim say one day a time mama na me no be married teachings ay de nyame asem betoto. Enkofo be hu say oman no keke no mu dwa e na we support side check we so who is a side check? Sister, who is a side check? Say ya kase ye ko Bible mu a Esther. Unim say Esther kunu no Ken Halazos. Unim say no Oyere. Obapa unim. Patwan. Na na yire ni din de say. Or the vasi. Unim say ahantan. Dwani ahomaso nti no. E na na ware free ne nsa. Unim say wankobo adwama yo. Wankobo kro no woni kunachi o. Eye ahantan. Pride nti. E na ware free ne nsa. Na wo yo hene yire a wote aware ase. Ani kunu do no. Ahemfu nyina ahia mfa na ho ofene ne crown keke emfa mekyere bedwam ohene soma yesmo se monko kan kyere ne se nyaade a meden nyaade a meba sister Bible say ho na omotena ase hu se oba we onye oba papa nti esese ye ntware na su mpi kurom ha na omutware na su nti wo kan Esther chapter 2 aba na wo hene ne payere no na wo hene na afi de no wo ye den o payere oba foforo aware no fufuro no na Esther nso ye maid Esther na won di Esther o na ni din de Hadasa ye friend no Hadasa na won de Queen Esther na mbom na wo de Hadasa na wo ye maid e wo ahemfie ho na wo ye maid e de ma Queen Vasti wo ye maid e de ma Ken Halazos but abia utwale ohemma na su na nepe oba fufuro aware no na there was a lot of women esese wo hene no onchusu obi na won wale no at that time no na wo ba bi wo fie wa ye frɛ no Hadasa oba ba ko so wo fie wa ye frɛ no Hegai inti Hegai no na ofrɛ Esther ka kyerɛ no which is that time no Hadasa ka kyerɛ no sɛ ohene be pa oba aware no because ye na yire na su inti the oil way favor oil stra na wo ho nya akono o man bottle man stra ne for 6 months or some man another bottle man is around 6 months. Or some man said, "Ye idea we for come on, you know." Then you go what in any ma no, he say,
Oba we ni oba me wale no. Inti wukro Esther chapter 2 verses number 17 na. Bible say, and the king loved Esther, and Esther obtained grace and favor. And the queen set a royal crown upon her head and made her a queen instead of Vashti. And so now Esther, no way made. Now what the queen or the Hadassah. And so the good of transformation no, or transform Esther need Hadassah. Emma be ye Emma be ye Queen Esther. Let's go back to Abraham and Sarah and Hagar. Abraham na yere Sarah. Only Sarah worry for years. Na aware ne mba. Awo ne mba. Unim. Sarah nkasa ne fa na ba wa no wote ne nchen. Na ba wan a wote ne nchen a wo free Egypt. Abosomfie na no wo fi. Na wode ne ma no se. Wode ne nkohia enna. Na yenhwe se o se me de awurade atoma wodiem. Na wone ma ba we nkohia nda. Na bi awurade nam ne so. Obema yase atere. Onyankopon nyansem no na awurade asesa ato ho se Isaac eye bosheba washa Abraham bo so obema na wo manase adore se mpo ano ahwea but yet na Abraham niba edumre bi Abraham bufu wotini bo mpaye na wo bisa awurade asem o se awurade you have said so many things in my life yet ni nyina abem but wo se me obema maye ni mewo ama mase adore se nipa po ano ahwea but yet I don't have a son. Onyankopon ka kire nse Abraham, fear not. I am not a man that will lie. Me nye nipa na mediatro. Na men kan asem so na masesa ma no da. Nyankopon ne pemu no. Na Nyankopon ahwehye se ye benya esom mienu e wa asase so. Ye benya Christianity, ye babonya, ye benya Muslim. Yanko hai. Oni Abraham ne Hagar kodae. Ga befa yefunu sister wonim say Abraham ne Sarah. Abraham no was 60 years. And our wo ne ba Ishmael. Oba pa woni misa. Me patran. Abraham no was 60 years. And a Hagar woman no. Owo Ishmael eden man no. Nanso yenhwe. Wo ye no. Na Abraham enya 100 years. Na che say Hagar be wo Ishmael de ne ma Abraham 40 years later. Ansa. Sarah ba be wo Ishmael ayeden. Eden amano. Thank you so much for the gift. I appreciate it. So, Tino sister, Gaba wu wie ye. Ga wu wie ye no. Hu say. Wa ba wu ejapade ni nyina be ko no nti wo kan Bible ni ye ya. O say, Sarah started say, o tete abawa no. E ma abawa ne so sorry say me so me retaliate. E ko no Onyankopon nyansem no. Ohun se men separate sa nkofo emienu a. Nya true religion. Nti ese men separate omo. Nti na Sarah bom paye. Ena Onyankopon ka kire abon mpaye wie no obom paye ka kire Awurade se. Awurade ma onka Abraham akoma na Abraham mpam Hagar mfa ne frifie ho. Na obon mpaye wie no. Onyankopon ne Abraham kasa se. Ye dia wafra wo yire no woka na pam Hagar ene ne ba Ishmael frifie ho. Na Awurade de separation to omuntem. Eme ye benya Christianity any Muslim ya ba benya. Na nya ne bone so but na Awurade pese ye nya tu som no mienu e wa asase we sei so. Ga ne ba Ishmael koye. Se ye kase ye trace ko Ishmael ase a. Ishmael ase ye Russia. Ishmael na se ye asase so Russia. Ishmael ase ye Muslim. Muslim ase Russia. Adepaya no ahweta am no wa na mu bi wadwuma mu ya gina so achewa. Oh, mpacha na mi ntwa so sister ene ma mi ntwa so no mo so enkase. Yo, mpacho o de kakaka bi be me 5 minutes. No kwese ba ko pema no. Kwese ba ko mseja. Mpacho mu bi a pacho ya abusami ansa wa yi. Ofa mpacho. Pacho no kwese ba ko pe. Ama flida. Maame address asem we. Tina ma mi utumi ho din agina so no. Obi sa question, ofa mpacho obi sa question na. Me address ne ma bi a matete.
Yaw Sarpong deɛ no. Yaw Sarpong asɛm na yɛ kan wo. O baga ma me kasa mpato. Of Ampacho can my sister Frida fan and Lucy. Me man 5 minutes on Nanusia Nanka. Because here just watch it at the pa. We are now bem. Me pacho we are me wo question ba ko pe man why. If say wo be man why. Pacho. Okay. Say Frida Pacho. Yo, start me das yo. Enti no owie saa no opamo no e ma ne koye. Sister wo koye no enam gaso ye benya Ishmael. Nam Abraham ba Isaac so. E ye de benya e friend saying Jacob. E de benya hwan Esau. Enam Jacob also ene ye de benya Christianity. Enti se wote ade bi hu na wo free say ade na wote hu no sister. Nya, you don't let somebody force you answer we free hu. Mani bebre na ye kasa wa bonti bebre no. Bebre they are going through a lot in their marriages, in their homes. If you think you cannot take it, you cannot endure it. Start pain, enko wura will be pain. And a man for pain, enko ye will be pain. You have to get up. A wise woman never takes pain as a water or a drink because pain can drain you. Pain is very dangerous. Let me take pain. Me take pain. No. Me, I respect my husband. I love my husband. I love my kids. I love everyone around me. But sis, I choose myself first. I choose myself first. Inti no, me ni pain ne eyawa. Udi ye obi ne sa niema di obi ade so dabi. Because the metiade bi hu na me feel say enya. Sister, I just walk out. Instead of me, say metna ho na mesu na me ask for sympathy. Sister Frida den me bre me ho mete makoma ya me ya. Oh, dabi. I don't cry for public sympathy. No. If you know what you are saying is true, if you know what you are going through is true, and the man is alive, the woman is alive, it to the law. Let them deal with it. Let them fight for you. And China be mani nguna nkasa me be prikuna. Ti sa de ye maame Yaw Sarpong yiri ekwe. Na wo se nko nkasa sika ne de ye de koma Yaw Sarpong no okọ radio station ko kasa ye. But what about the pain that the man was going through no? Now, Obian function team say marriage is not all about certificate and the ring. Marriage comes with responsibilities. And if you cannot take it, if you cannot fulfill your responsibility, and you think it's a me kuna kofo ba into responsibility be free me so me nya aduane me nkonsio me nya hwe what baby oni oba ne te baby omo bo mo bra me de me keep marriage certificate no me keep ring no say bibi na say ba and the no one say me fa marriage certificate. Oh no, hell no. Hell no. You may think you are holding the marriage certificate. The man also is holding something. Somebody I want no any bear man that money or bad that one in that say. One ukra marriage certificate 2 years, 3 years, 10 years, 20 years, 30 years, 50 years, 100 years. No. What Jenny said bear money is so stupid to the sense say or bana one in it on a worry and sumo a sign mo one way biane one in da one in eco one in a banner. Sa or banner they were completely useless, but who marriage certificate, you know, who the beba later. Now the Ajagrajah. No, it is only senseless men that will allow those kind of nonsense happen. Bema wo yenyansani ya wise no. The marriage certificate kuna also wo no. Brani wo ba foforo bebo bra ye Ajagrajah. Asan bibia ma na obi amfa nto ni tirim. E wadwen ya wo say meni me kunu te. Me kunu no ode na Ajagrajah ma oba no kura me kokoto akokontest. Na abetimi akokontest wo koto. Mumbisa ye were a lot of kwanya bema befa so aye ne will na oba befa so aye ni bibia untimi contest e bit say trust. Nobody can go to court and contest a trust. Sister nyame nshira me da se papa. Sister Frida, yes, yeah, that's it. Trust yeah, you measure that up time na you friend say up time no be church trust in the part because when you say we require the buyer na minim say bibi sa wo. Oh yes. And I trust no. Se be ma ye trust. Na o ma na yire, o de ma na yire ne mba me pa chaw. Ne mba ni ntimi nton se Ajagrajah no. Why any generation? Ntimi nton. Dan ya obetimi dia rent, obi betimi abe rent abetenem, but you cannot sell it. Company na ntimi nton.
Adia ye de trust best to be and you cannot sell it. Wow. You cannot sell it. Obapa, Mr. As the freedom, because best so say if you can have 1-to-1 with her, because maintain but meeting in I am really moved. Mr. Freedom, well done. You are really, Thank really you. Once what happened? What happened? no, only here one-on-one. Then after we will come up. But I think it's very, very deep. Yeah, see, I love your Hello, Sister Freedom Patrol. Meet me. It's all about peace. Me question. Okay, me musa question bi am yen nyina kan ye dem patro. Me musa question. Offer me patro ba ko pe. Offer me sro. Because you just watch one part. Na ya me say patro nti Maria me da se. Why? Na ya me tell na the Me so me da se me pa. Me patro me so me bo me so me. Unkum. Tepida. Me so me da se. Ya da se pa nyame onhira o. In fact, said there be ultimate surprise yeah that's in your mission. Many just say we'll pass it through that's it. What for? Me patro na mine na no see baby some question. We dey nka mesro man 1 minute no be some the question. Na me yi na no pepe so wada Roma. Boga na so baby some question. Okay, brother. Jaida. Me patro me nkwa the question. Na me yi na no. Patro me nkonkonsemu ne atro na Kenyankopon de wo ebeye adwuma pa. This is not good. This your question is this is personal attack. No, we will not let you. Your personal attack is not right. No. Say patro me ba. Me go be platform so I respect me ho pa ntino. And I know. Don't answer this question. Mr. Wadaroma. One say, asam na wo bisa no. Nenka me pese mi mbisa ne say, e die na ye konkonsa meddi. Nenka wakyerɛ me. Nenka mayi na no. Frida, unia bema na nakwa bini. Brafame. Kaso. Wo de kaso men. Me say the wasi akasa enkofo so kra ni agye wo ho say the wasi kasa no. Unia bema ni. Me see kaso na ko. Ahwe ya be ansa na akwa. Frida si Oh, kama ansa no nyansem. Frida si fom. Iti says madam was ya me shira obi bia wa. What family that's you bye. Yeah, me nuaba. Offer say what the car patronti no men ko. We dey patch of facha me. The time now dey man nipa na also obusa me but it's okay. I men call myself so na me kasa na patch me mi to me ho. Enti me kasa obi a memem. Mesrɛ mo. Me mesrɛ mo de page waka wa ha. Na mi to me ho am obi a kasa. Enti me kasa mo obi a mem. Akonta mi to ho am patch. Ene sa de pa. Wura hwesem a wura babru ma wo ho. Baby a ema mienu ma miensa eba wale bia mu no confusion sim. From Abraham time ebesi se babru no kwa wieye no. Baby a bema bia o wale ma mienu miensa confusion esi nachi. Ensi nachi a esi bra no wote ase ema wono asofa bi. My example. Nyankopon. No one catch Sarah say onfa Hagar ma Abraham. Nyame catch Nyankopon catch ene no me ka babru ma sem deep ama wale fo atie bi. Na wote wale ma wafa nyansa. Nyankopon adepa o catch Abraham say obewo bema enam no so ewiase nyina betere. Nyame direct word o catch Abraham no. Even above omo nyame soma omo kura baaye no. Omo catch Hagar say obewo no. Sarah say obewo no. Sarah ehede mo sere kan ni tiri mu say emmam de manyina duri. Ena obofo catch ne say ebebam emenye nyame achinyi. Na mom nipa wo say duru ba bi wo hono ma. Yentimi nhye ye ho so ntenase ne adi yadwene adwena manyame enti Sarah hwe ye ne ma eche no
no ntimi ntwe nyame na ase se kristofo bi ntimi ntwe nyankopɔn na ase no ene okɔ nikunu wa se de medure mi ntimi nwo ko hega ho na ko ne nwo mame na wo ya bema nso ade abakɔ so do tiri utimu se wo na nyame ne wakasa se obewo entinka wo yere ka kyerɛ se ko hega ho no o se nka Abraham ko bu sa nyankopɔn se nyame me yere se me nkɔfa ma ba wa ne nwo wo so ahyɛ mbɔ se mewo na nyame aka kyerɛ se me nkɔye na akɔye a edi confusion e beba wiase but bema wa hunu virgin na ne ho pre no Egypt for man so ho ofe wo ka em se hega da bre Sarah ka kyerɛ de kwa da bre adware akora wa nware bi wo dimirika koto share no so pam okonyem Ishmael echi yes eno ba be wo Isaac now mamenka we because of Ishmael enipa adwene a is because adepa efiri sabre no besine enkremofoni ya kristofo peace mada nyankopon wan kan be bia so obekreti to ayi from Genesis to Revelation obi also sum nyame oka nokure ko to kire me ba bia nyankopon ka say me de say dipa we mienu ba ma ba ye true religion there is nowhere confusion and nipa yen twen nyame nti no ye de ye pakobo adwaman ne abawa koda abawa wo ye hega was so made ye ne na koda enne Abraham awuko Sarah awuko Hega awuko Isaac awuko Ishmael awuko nipa awuko ewiase nyina confusion entokwa ekoso nyina no eye saa nipa mienu ya ewo mu emu ne friba enti de ye de tufu no say what sia ware mu a responsibility no na wo de before me ba okra de pa hwe Bible mu hwe David kofa wo ba be kan ne yire mu ho obi yira wo dware okofa no enam so sa awono ko wo ye no so David ya chi nyina be ye basa ne man because obi adwene nko Jacob wo different no enam so ma Joseph kra de nyankopon ne gira na chi anko no kra nko mu kun no efise nkola no obi adwene nko bema bia wo ye dwamaya wo sesa ma no adepa wo hwe na chi na brabo a enkoyie bema wo nchen enkoyie ye ni papa paniri ba ko a wawu Ghana adepa for almost 10 years na chi asai ni company agu because of our dodo no kwa wo nchen obi adwene nko obi amaame prama no abusuani bia prama ne de hye hwe ya papa ba ko kramoni ba ko minimum so ohunu sa video na betime boni dini wa ha ba obi ohunu video ni huni woda hospital ya wo ye no na ne yire mo a wawale wo mo no oba ketwa no ene panni no ma ko papa no ho e video re beto abontene papa ne da hospital wo mu yo wo mu ba na ne mana o mu free different models na ko dia make nyina ne say adepa yensua de wa ha woba wonye beyifu anya bonsam na asoma no so wonkogu aware no wonwura obi aware mu da woba wo suro nyame a openhyira no adepa se wo se ne pe oba adepa me pe obe pese me wale wo obetimi kura ne watena but ofane out to say of asuro nipa o wo yere a wo se da bi da mentimi ne be ma wo yere enante minima emanka sebe esikafo pa kofa wo mso mbe wale wo mo but wo se mentimi mfa manimu nyam emejisika ema wo munya ni bra be yenhye wo mani ase no wo hu se uwo kunu a wo se da bi papa ipacho uwo kunu ai o wo yere mesra o wo yere me ma ho ko wale wo yere obi tutumi ka se ko jai wo yere na be wale me wo yesa me no ni problem oba o ye nyansafo no adepa obeka chote papa ofesoro nipa ye hu se da bia wo yere akosi e chedini enti se wo se wo mpani bio na apeme dia koko jai wo yere na be wale me oba o nyansa obeka sa akire wo se be ma ni go so ba jai na penini a me pacho mami nkasa pacho dabi mbem pacho me to ho we dey me to ho mami to aso me to ho me ma answer question bi pacho me to ho
hwɛ adepa oba owo abadaye wonyansa wonkɔgye obi kunu ebra maame ne matua nufu ano ebra maame ne ba 3 years ebra maame arrogance too much. The way I will respond in too much. You have been but also me shame who so gina so tie tem bia mo so fakasa ofa ne pekasa so ofa oka na asem mo ma ne kana asem nyina nwie na question bu ha no abisa no obi akasa tete na mo yesa obi anka hwe me bekasa oba bekasa bi nwa mo ma ne kana kasa nwie ofa kasa kwaso wa hapa na kwa me hwe adepa wo ba wo be ku obi kuru hu akwaji bema no ya ma me ne betua nufu ano fie ya wo ma no nufuo ya ma me no akura nkola miensa edukura nkola num hwe adepa oba wo be yesa ade no enya Bronii be ye ne ani bra na minim de ete saa oba akoro so hwe enu kura me ka kire nipa ne se ewiase de obe ye bie da wani mu twen se bema bi si ompeni kodi bema na adachi bema nturachi na nka se we papa ne se woni na yire don peni biem woni na jai hey se